Reka twongere kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana mwebwe mudukurikiranye muri ahantu hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze turanabasuhuje kandi tubifuriza weekend nziza. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, ni umunsi wa weekend. Abantu baba bagiye mu bikorwa bigiye bitandukanye ariko banaruhutse. Turabasuhuje rero, tubahaye n'ikaze muri bino biganiro byacu byo kuri uyu munsi wa gatandatu. Itariki ni ya 27, ukwezi ni ukwa karindwi, umwaka ni wa 24. Dukomeje kubasuhuza ari nako tubifuriza rero kubana natwe mu bikorwa bigiye bitandukanye. Mwebwe namwe abaherereye ahagiye hatandukanye. Reka twanzike rero tubagezeho amakuru yacu agiye abatandukanye, kandi subscribe, comment, share, like kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bikurikiyeho. Ni ukuvuga ko amakuru rero tugiye kwibandaho rwongeye kwambikana hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ni amakuru akomeye cyane tugiye gukomeza twibandaho, ari nako tubasuhuza yemwe mw'abantu mwe mugiye mukomeje kuba ahantu hagiye hatandukanye. Rwongeye kwambikana rero hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ni imirwano ikaze yabaye ku munsi w'ejo tariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi 2024. Imbere hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo mirwana ikaba yabereye mu ducwe to muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho hari ni ukuvuga ko aho hari hahanganye uruhande rwa M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa. Reka rero dukomeze tubagezaho aya makuru mu buryo bukomeye cyane, mwebwe inshuti zacu zakadasohoka. Rero n'ayandi menshi reka dukomeze tugende tuyababwira imuzi n'umuzingo, ari nako tuyabasesengurira tubagezaho gatanu ku kandi. Amakuru ni amakuru akomeye cyane rero aramutse avugwa ku ntambara n'ibitero bikomeye cyane izi mpande zombi zikomeje kuba zaba zirimo zirwana bantu bacu. Rero niyo mpamvu tutahwema kugira ngo tubagezeho aya makuru. Nk'uko amakuru ava muri ibyo bice abivuga, nuko iyi mirwano yabereye mu duce dutandukanye two muri groupement ya Bashiri Mukoto ho muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ahitwa Mpati, Nyange na Bibwe niho hiriwe imirwano kuri uyu wa gatanu w'ejo hashize. Ni amakuru akomeye cyane akomeje kuvugwa hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hariya mu burasirazuba bwaho nyine, nk'uko hariya Bashiri Mukoto ho muri teritwari nyine ya Masisi. Tugiye gukomeza tugenda tuyabagarukiraho aya makuru, kandi avuga ko uruhande rw'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko arirwo rwagabye ibyo bitero mu birindiro by'ingabo ziyobowe na General Sultan Makenga wo muri M23. Ni ukuvuga ngo ibyakomeje kubera ahangaha rero ni agahumamunwa mwabavandimwe mwe. Ni ibintu bikomeye cyane, ibitwaro bikomakomeye, ibinini n'ibitoya byakomeje kuba byakwibasira izi nyeshyamba za M23, ubwo zaba zakomejwe kuba zamburwa uduce tugiye dutandukanye zari zimaze iminsi zarigaruriye. Gusa uru ruhande ntirwigeze uru ruhande nk'uko twagiye dukomeza turugarukaho, ntirwigeze rwihanganira nyine uruhande rw'ingabo za leta ya Kinshasa, kuko nirwo nubwo rwakomeje kugaba ibitero, ariko byarangiye n'ubundi M23 ikomeje kuba yasukwaho umuriro ukomeye cyane
n'imbunda, maze uru ruhande rwa leta ya Kinshasa rwakomeje kuba rwakwirukana abarwanyi bayo mu 23 nk'uko bikomeje kuvugwa n'abaturiye ibyo bice. Ikindi nuko iyi mirwano yafashe umwanya munini cyane ku buryo yagejeje ku mugoroba, kuko muri ibyo bice hakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye n'intoya byakomeje kuba byavugwa, byavuza urusaku igihe cy'isaha z'igitondo kugeza amasaha y'igicamunsi ndetse na nimugoroba. Ariko kugeza ubu M23 M23 nkuko twamye tubivuga yagiye yirukanwa n'ingabo z'ihuriro rya leta, ariko ntabwo leta n'ubundi yabashije kuyikura mu bice byose bya hariya. Ni ukuvuga ngo ibice bimwe na bimwe yabivuyemo aho yari yaragiye ikambika, ariko hari uduce byabaye ngombwa ko M23 ikomeza kuba yaba irimo, nubwo imirwano ikomeje kuba ikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo imirwano yabaye mu gihe komanda uyoboye operasiyo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Generali Chiko Chitambwe yaravuye mu ruzinduko yaramazemo iminsi irenga 3, aho yari yarahamagawe i Kinshasa ku murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahagana isaha z'umugoroba zo ku munsi w'ejo hashize nibwo yongeye gusesekara i Goma, ahazwi nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nibwo uyu generali uyoboye aka gace yari ahasesekaye, asanga imirwano ikomeye cyane rwabuze igica hagati y'iyi mitwe yombi. Ariko nkuko twakomeje kubigarukaho, ingabo z'ihuriro rya leta zikaba zarakomeje guhangana na M23 uduce twinshi. M23 ikaba yaratwambuwe. Ayo ni amakuru akomeye cyane dukomeza kugenda tubagezaho. M23 nkuko mu makuru aheruka twari twababwiye yuko yafatiwe n'ambarigo, ambarigo harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akayo rero kakaba kari kashobotse, nubwo rero yakomeje kwirwanaho ejo ikagira uduce isigarana, ariko ingabo za FARDC ziyokeje igitutu ku buryo buri hejuru cyane, iri kugenda imishwaho ibisasu binini n'ibitoya, ibikomeye cyane biri hejuru. Amakamyo ya gisirikare ari kugenda ajyanwa mu mpande zo hirya no hino. Muraza kugenda mubibona ku mafoto mw'abantu mwe yacu uko urugamba ruhagaze. Ubwo uyu mutegetsi rero uyoboye ingabo zo kuba ziri ku ruhande rw'ihuriro rya leta yaba yaragarutse, yagarutse afite morali iri hejuru, kubera yuko ingabo za FARDC zaba zaritwaye neza mu mpande zombi, zikaba ejo zarakubitiye ahareba Inzega nyine nkuko twagiye tubigarukaho inyeshyamba za M23. Nubwo hari uduce zitambuwe, ariko uduce hafi ya twose zaratwambuwe, tukaba turimo tugenzurwa n'ingabo za FARDC. Ibikomeje rero kuba byashimisha umutegetsi w'ikirenga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Kirombo, avuga ati ibintu birimo kugenda biba neza, bigenda bitanga n'umusaruro ku ruhande rw'ingabo zanjye. Niko bimeze rero. Ni ukuvuga ko rero hariya nubwo intambara yamaze akanya kanini cyane, ikamara n'igihe kiba gikomeye, ingabo
za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikaba zarabashije kwitwara neza mu bitero ejo zari zazindutse zigaba ku nyeshyamba za M23, ariko ubuyobozi bwazo bukaba burimo zibwira ko bidahagije, ahubwo igihari zigomba kwirukana neza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inyeshyamba za M23. Mu makuru aheruka ashize muzi ko hari hatangajwe bidasubigwaho jenoside igomba gukorerwa abanyamurenge ndetse n'uwitwa umututsi wese utuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yaherukaga twari twabagiye tubagezaho, ariko ubwo itsinda rizi nka Twirwaneho ndetse n'abanyamurenge bari batangaje ko ibyo ngibyo bidashoboka, ahubwo bagomba gusenyera umugozi umwe nabo bakirwanaho nkuko byari byakomejwe kugenda bivugwa. Aribwo M23 ejo yazindukirijweho urufaya w'amasasu, indege inini n'intoya za drone, imbunda zikomakomeye, bakaba barabashijwe rero gutakaza uduce twinshi mutwo bari baragiye bigarura mu buryo bugiye bitandukanye ejo hashize. Inshuti zacu z'akadasohoka rero mutwemerere kuri aya makuru twari twagiye tubagezaho agiye atandukanye, yuko urugamba rwaba rwari rwasutamye ejo hashize, rwari rwahuje iri huriro ry'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23. Reka tube tuyasukiye ahangaha tubabwira ko amakuru yacu ari akagaruka hano ku Muvumo Online TV, tubabwira ngo Imana ikomeze kubagera neza no kubarinda, namwe mukomeze kubana natwe mukanda subscribe, comment, share na like, kugira ngo amakuru yose tugende tuyabagezaho ku gihe, cyane cyane amakuru y'urugamba ari guhuza inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitifuza nire na rimwe umuntu w'inyeshyamba ya M23, aho bakomeje kuvuga ko ari inkozi z'ibibi, ari ibyihebe, bagomba kuzituza zikava kuri buno butaka. Cacaho rero amakuru yacu nakagaruka, mukomeze kubana natwe mu yandi makuru akurikiyeho. Imana ibarinde, mugire weekend nziza kandi mugire impagarike n'ubugingo. Mwari kumwe n'ikinyamakuru cyanyu kidahwema kubagezaho amakuru abakomeye cyane, Umuvumo Online TV. Cacaho.